enye Peter nate agboyome ye anozimele Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo fiefe ajogenu pomoji agbenye jeni mile epegbeme kerije sibe nusilis eve English dictionary do fie kwakule Gallywood gadi le dabala Johnson nyame yike wo dame gwena finyajo wa adogbo kele egbenyajo pakwaje mi ano hlodonu wo le Ghana du komefe Nyadzɔdzɔwo me nemi hekpade ale yike novi jagla alo aglaje habobo yike na egere togo nutome wo afodado yike wo le yowom ne Ghana du kobe wo akpo abojine di nyawo le Ghana du komegodo kele mi acho agere Nyadzɔdzɔwo ni enuma ke yike mi ajagome le agbalesro nya pakwaje titri le amepe agbere la wana me le titina nutom alo Central Region yike mi no Cape Coast nje jo de jesi ba Central Regional Police Command alo popito yike na wo le titina nutoma onyame yike wo jen gomukuku wana gomokoku de amade yike ne ajaragba yike wo de yento kwakple evio pe agbera le dodo mame kale wana yeme yike mi ajagome le suku de pe akpaji nemi njejo de jesi ba popito yike no le titina nutom onyame yike wo jen gomukuku wana gomokoku de epebla eve vo enanyonu biade yike wo de nkona be nana ama Clark yike nye akho atoye me biade yike no strom le University of Cape Coast school come aba me yike akhohe abe asicha dola enele Ghana du come kenye chude jesi be apono vi yike hobebla evo eneya wo de fa agbada le ola estate yike nele Cape Coast nutome ka wo kore ntila kukenti le jinu atopa ka we etongbele pa kwebe play bla evo me yike wo ede nyonu nyele enguti yike kubito de koglobe yole ngom kuku wona wom to bobe amegade wo globe atenwaje be nuwo fe alo nuwonu adaita wo de nyonu nyele enguti da kanje chode jesi be le nyanu ye fe bubu alo sukuvi aho etolia me vie fe bubu le Technical University kana le Cape Coast ayenu yike wo moya ne suku ho me vi mo ga kla me yike wo no suku poji kwa kle kanje chode jesi ko cho me yike nyandala na kubito fa do fie le titina nuto me kanye DSP or rain upon I make a day cognition Nyadzɔdzɔwo obe yo konji chiko kona de via eno lei kama yu ala gbarasia da won kle suba yu aten akade fomoto bubu kwa kle amresade yake akpele yonti hana yu fen gomukuku wona ka le DSP Irene Penyanua ayama ike ji ka odi koglobe yo jagba yike yu le afono vie fa ahia bi yike wo le pobito pasime hana anya chode ngwa kle ale yike na yu atefenu me kle te fa yike na wo do yike kle le firenga kama jibe ya do kle ye fa ahia vi le ayi kala pobito Penyanua onyame yike odi koglobe le yike ma yu agere tefia yu ete wo no matata alo yu tendere no matata do yike anya da sididi na yu rupo gomukuku wana ope akpaji kale yike mo ide wonu nyame yike ezi apono vi yike na etrome gbepe ahia biji koda pobito simebele jinu ade penka ka we atongba waguglo atro ava wonu kwakle enya chora amangu eji yeye kana mi akwato aga no titina nutom na mi gogo yi kan mi ana pobito fa do pieme pobito nya me ka o jengo muku wana gome lei kame anu wana re alo traditional priest ikanye anu wala alo vetutare ikana la titina nto ko ho bla ene woda yento fa agbara kwakle evie wa me eve kan chechu adajesi ba wana edo modala jinu atofa kaka we evie gbele enyuan ebuwem ikana la titina nutom ka pobito nya me ka odi ko globe le bla and the eton stro yikana no nchesi ka odan kona ba abina nyami che kwakle evie de ka yikana hopo we and them yika wodan kona ba Richard Tamo onye me yika wodan fa agbada alo ufopopo ede ope agbara le yika ma no de vi atosu se odimbe yo ade ho ope agbara yika yo monya sueta apoto na awa for the day yo kala America nyandela na kubito ope do ope yika nya DSP Irene opope nyanwa anya America de koglobe apoto pa for the day monya mi yika acho afonwi le nutoma yika wu ajingo na yo alebegbe ka de koglobe le yika ma yo ngo mukuku wana wo ma yo jagba yika yo kwa the Grace Hospital morgue yika nele Breman asikuma nutoma yika ule kwa pa jehana ngo mukuku wana wo Kemia panu kwalo le macho apota na mi yika mi ano aglaje habo bope nyawo mene mi le Ghana diko akple
ale yi ke wole fu ɖem na ɣetoɖoƒe Africa dukɔ aɖewo le xeme godo. Ŋdzɔdzɔwo ɖe dzesi kɔ tso West African Center for Extremism yi ke nye WASI dɔwɔƒe yi ke wokpɔna gbɔ be ne eva dedienɔnyawo dzikpɔkpɔ nyawo me le dukɔ bubuwo ma wote ŋu ɖona aɖaŋu kpakple afɔɖeɖe ne dukɔ kple su be woate ŋu azɔ le woƒe nuwɔnawo dzi. Ke wonye ame yi ke woɖi kɔ gblɔ be ku ɖe aglãdze habɔbɔ ƒe afɔ yi ke ne woɖe kpakple gbegãdzi Togo nutua enye nu yi ke wodze be wòakɔ nyɔnyɔ tɔxɛ aɖe kɔ ne Ghana dukɔ yi ke wo adze agba be ne edi dedienɔnyawo le Ghana dukɔ me nenye nu yi ke ate ŋu atsɔ afɔ nyui. Ke le ame yi ke nye ŋgɔnɔla ne dɔwɔƒe ƒe nyanu yi ke wònye aƒetɔ Mutari Mumuni Moga enye me yi ke yi dzi yi ke woɖi kɔ gblɔ be dɔwɔƒe yawo katã wole dedienɔnyawo dzi kpɔm le Ghana dukɔ me edze be woalé afɔ ɖe tosesẽ yi ke woawɔ numeɖeɖe ne dumeviwo kpakple ale yi ke wodze be woaƒo ne dumeviwo yi ke wò ana dumeviwo anya be xexeme la enye nu yi ke le sesem ne yewo ƒe dɔwɔnawo ale gbegbe. Ke le aƒetɔ Mohammed Mumuni ƒe nyanua enye me yi ke yi dzi yi ke woɖi kɔ gblɔ be ne le ŋku le aglãdze habɔbɔ ƒe afɔ yi ke ne woɖe kpakple Togo dukɔ yi ke woɖe gbadagba woame enyi ƒe agbeɖa kpakple wɔ funyafunya dumeviwoe etɔ̃ sɔa. Enye nu yi ke etsi tsitre le woƒe dedienɔnyawo ŋuti le nutɔme yi ke wodze be Ghana dukɔ na anyɔ kɔ to ƒe afɔɖeɖe wɔna tɔxɛ ye me. Ke le aƒetɔ ya ƒe nyanɔ eƒo koko ne dukɔ be le fifia me edze be woagblẽ dukɔ ƒe kesinɔnuwo yi ke woakpɔ gbɔ be nenye be eva dumeviwo ƒe agbeta bibli kpakple ale yi ke woanɔ dedie le dukɔ me edze be woatsɔ nene ƒe afɔɖeɖe ma akɔ ade tome. Ke miaƒe nukpɔla ge yi mɔ ɖe ke miatsɔ eƒe nyadzɔ le eve gome akɔ se ɖo yenye ekie enye Peter Nate Agbeyome ye enɔ zime hebe ne le gbesa ɖe yi ke mi le civis ame yi ke wɔ asɔtrɔ nye mɔɖaŋudɔ katã tiram le egbe nyadzɔ ƒe akpadzi mi kpɔtɔ miega wɔ ɖeka kple Ewenyigba TV nyadzɔdɔwɔƒe le miaƒe nyadzɔ wɔna wo me.